telling you that we are... Ditsebi tse ngata di re ho ile ha hlaha ka hore Moahlodi Raymond Zondo e tla ba yena moahlodi e moholo wa naha. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re o ne a makaditswe ke Khomishene ya Ditshebeletso tsa Baahlodi ka ho kgothaletsa mokgetho wa bona empa seo e le qeto mopresidente. The newly appointed was really underwhelming during the interview, but he also brings a lot of experience on the bench. He is actually the longest serving judge in the Constitutional Court. Mopresidente o kgethile moahlodi wa lekgotla la maipiletso Mandisa Maya ho ba motlatsa moahlodi e moholo. It would be a surprise because of the recommendation of the JC. I mean, the JC recommended Justice Maya, but you know the president does have the final say, and the JSC make recommendations, so it's still up to the president. Le ha hoja Moahlodi Zondo ana le boitsebelo ba dilemo tse 25 lekgotleng la dinyewe la molao wa motheo, ba bang ba bontshitse ho tshwenyeha ka nako eo a tlang ho idula ofising. Well, we were surprised, firstly, by the fact that someone who only has 2 years remaining on the job would be considered over those who could spend a longer period in the time. Hona le boipiletso ba hore boahlodi bo qobe tshusumetse dipolotiki tshebetsong ya bona.